Pöde legutine kagi chize dunyin gena shungi pönang pömi ngo zame sotab lamine pönang gena shungi wangyu lamlu ki jadu lobda zugu leshi gacher tong shimbe nyamship nyento sabashi sedun data chado sargyul henzo shi kudina song shokdang ngapchu ngagu yube nyamship nyento teinang pönang ki shenyu lamlu ho ki lobda pechewa jadu lobda yimbatang gena shungde ki thangto shishana pönang ki lobtu lo thukne chopke par lobtu ki thangbo zina gyaja duju döbke wangyu lamlu ki jadu lobda tenzyo nang tende chegyo batang Tadung pepe lobtu namki soso pake jebeje rangi rikshung tang gyangta jerin donye ye batang Tei gyunze ni lobti tsangma gyage na cheshi batang lobtu tso soso pamata chizo ne gyang rinpo dögyugi yotab rangi chö da rikshung so nyamle che mitu ba so lobtu tsor chapsi rangshingi lobso tene tama rang soso gyari yinba sambe samlo tungi yoba tari nyedo di nang kyo du. So these Tibetan children are living separated from their families and communities. They are not able to access Gena shungi wangyu lamlu ki chadyo lobta theta ginang pebe lobtu ta phame semkam la phoktu ta nyuse chapchi tepshin yoba sungdu private schools, Tibetan run private schools, monastery schools, all of those are being shut down deliberately, intentionally. Kongkita dung debe lo chul harin gena shungi phe ki sane kha gi lobta meba söde wangyu lamlu ki chadyo lobta thunsu su yoba ta teshin gönde kha gi lobta ta gernir lobta so gyang go gyap göbe katang tap Tugunam chadu lobtar mitang thume chagi yobatang pama sushi rangi tugu chadu lobtar matang che pama chu nöshu ta jugyu chegi yoba sungsong Teya thare nyentu di na nyamship na ke chote shigimba phena ki chadu lobtar donyon ke thada arina chashu domakyab hindu la khongki thare sargyol hunso tho sungna chigasin de mugesmo ta masto pogno ni tamaabada richi tambaga ni lorip richi ni kanga chadu lobtar kore kure chigaji 我们也有花子个是呢，现在这个是南军的他们这里的，我实在呢，咱们没得去特让。 Domakyabla ki phe na gena shung ki sarju che be chadyo lobta thenzo lorap thukju ne ko chu yoshin lobta thezo na ne tang shindu sheba ma se lobtu chor nyedung tang wa tang zeyem yenje so che shimbe tho chapsi rangshin ki lobso tyo ba che hajang zata gi ne tang cha yo ba sungdu Sheya pöde lögü dine kagi nyamship nyento di nang gena shungi pö na chadyo lobte siju tenzo kor geji chö tonang tezam lep mebar ngüse nangdula. Siju tenzo ni pömi ngo zala tang teshi pömi nam gena masho tsobar ge shen yuke mise shik sotab yinba teya migün shen kajik ni konsikyam gyo kuten chupshiba chenbyo yangsi te gena shungi teju chegyu migün yinba tang. Yang gena ki pyo ki sögyün ki dokbe tsone meba söde dokba namla zewa ki shibu gyobe leshi so chi yong ne pyo de zame sotab ki migyu yinba che tare wangyu lamlu ki chadyo lobda tsuba tenzo gena shungi kelen chebe dwami toptan ki dredun mangbor dogre tang yoba mase gena gekab ki timlu khala han zime tangi yoba kyodo. Zawe thare gi nyindo dini pyo na gi mikthon laksin ki nezu thang teshin pyo na gi chadyo lobda tang gyana kor nyamship nangkien ki kepa so ki khungde nezu shen mangbor shi chone tibashik redo. Nezu di chokdi ki nyedo shuge tinsti ki yin.